dadi nih. Aduh nam kadu dadi nam. Kore saare mun keng bitong kekalahan mun kro keng 10 lebih kok beda nam. Ya main sedekah boy. Aduh pas bila sabini aja namun abini mau pakai ngamain sedekah tok nam. Tak aja pok tang kekalahannya benyar nam. Kok yang bingung bu akun ternak akun. Satu akun intro andi icip nih. Makan pakai dari konpet tomo terus sedekah. Ada tidak sekali. Kalau tok sarang. Duh tau nam. Main kalah tok nam. Benih kro kaya main chip tok kan. Sambung tak tepak sekali pak rakyat. Terus bila tadi sekali ya kare toseket. Tahu pas demak kemarin. Pas tak agak diring-uring ruah nam. Engkau guna main je tak teman jipi ruah. Tahu apa? Mun nak kan sekecil jipi. Jadi modal juga tak ada. Untang di nam tahu lagi lo bakat main ning chip nam. Ada tadi nam. Tak sedih sekali. Mayu mun ada hal. Mun tara ada po. Kau ngon di modal sekali. Kalau kan di modal. Ya ber di hiti nam. Ya keng bisa deku je nam. Saya panas kan. Iya. Nemu di rumah. Saya Iya. panas. Dek rumah cara ada deku je. Sementing setia. Lah kaki beri modalin. Pulang kaki lebih nyakan lah. Kesan bisa ancoran jogo. Waktu ketemu apa nih GP kok. Oh iya, deh iya. Ya wis mun deh ya kok ki deki ning gua kebarak doh. Iya kaget melihatkan. Ya mari nah. Besan misan ya. Bisa ancoran pokok. Yang apa penjudi biasa kalau menang. Iya pangkat agak tinggi ya. Aduh, ya tukang mintaran datang je nam. Penting. Ya, cek engkeng bakeng. Tui malam mah. Mari Iki tukang minta to je nam. Cek nabuk kan. Toko tanda mana? Kemana dia cip kawan? Harra kakek. Ya kalau banyak deh. Kaki cek bakeng minta tok. Rokok tak andi. Cip tak andi. Pakai minta tok kakek. Kakek lo tau kalau anak kancan. Kau ambil banyak deh kalau banyak deh panas kok. Saya tak andi lah ada. Lo tahu proses yang. Iya. Lagi nemu hasil lagi ngipu canteng tuh. Ayo aku jual beli chip. Oleh berapa biar kira-kira. Jadi cak ngoreng tuh anak lagu nih loh. Ocol badan nah. Mau nanti puter. Tak andi neng. Mau daripada pakai minta tok. Pas satu mana beri. Kelarah kancana saya beri ya. Leon gue kaya beri kol beto du eman. Ya wis nam. Mau dari kok ada ya. Iya. Kok gila ki nyari anu gila kan ngucap nyari info. Ya wis. Cip ya anu tadi. Marah kok ada. Ini ya. Impor lagi yang. Heeh. Mungkin.